Kani gadega pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. UMLA badang sya jitmai na porani kor constituency uba Pius Marwen hennen kasngi ka khatnyau terek unai lor ulale jikendo bat IT ru da kador khas sya UCM jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba HS Sela Bandawa NOC na kabanta bansnai ka surok na plang dilon syarani kor ka balasa teng menta labun snem habai kren bat kinong pathai kubor hadin ka jingi kendo uba HS Sela uba Pius Marwen wilayah Thoro baya ka surok na plang dilon syarani kor keladon ke jing produk kabanado kisnam ki bamunchwa bat kabasa menta ka desa tang haka KHADC ban aino ya ke NOC hakani ke jing kendo hakani kesngi na kalyang UCM ka KHADC uklam pat a ya kono ke jingkular da ka baong ba unhab ban pen bat bisar benia biang shwa ya ki kot kisla baro siyoga ketika surok hi te menta karon ka surok ka ba na kalyang ka pa la kami lenti bahan war ba kam desu kaji kuat joki dang mentan re na do mensua bami ya kani ka surok wa kaji perang benglon seduk sya rani kor te kani lese ngasmo bawat akipor ngangam pat tip ha re wat akipor ki barim ro ki ong ba ki nong mi khmat ki barim kila kwa ba ban mi banya ya jon ya kani ka perang benglon seduk sya rani kor te mal bakane boro mal padon hak tu ka proposal badai hapo juga sentral te ngala keren haki CE juga roads te omba kaneng hapen yo aswaya ka NOC naka district council te namal bakane kadai ka benta namal baki pa kilang not bahaya ka surok te ngawan mi kendo CM ben ayak ta ka NOC syakat piduli kramba lesen ka kat piduli ben la ben pha ka proposal ndak kanoka hukum nak kaya nga kwa ba tu ba tang ba yala yo ya ka surok mo kay ka bendal lese la ben pedung ka state scheme ne ka central dai ni kwa bangin don ka surok ka ba prit ka bala de prit dak dai stang benong mo ben sim kya ben connect biang kini so nak kalian kajung iru umdai ba yong ban ai kiru kin sa shong bet perkhat lese menyapek kami nyam ki mo kano lese ka reflect ne kano ka benta nam taka lese na kata ki te ki dong ki thai te